Siloku sihleze njalo nje la nodokotela uKhokhovula owelaphi indabuko sibheka nje inkinga eyihlukahlukene ezithinta abantu sibheke futhi nezixazululo namhlanje sithi phinde silibheke futhi udaba la lamabhodlela sibona abantu bethi hayi kunebhodlela la khaya kunomlambo lokho evuka lapha ehamba edadini uzwa abantu hayi kunebhodlela ehluphayo lisekunyawo lagijima leli so sifuna ukubheka lento le iyiqiniso noma ngamampuma dokotela kunjani siyaphila baba njani no siyathokoza uJaphela asibheke la dokotela udaba lo mabhodlela impondo yindwango impahla ezagujela kuyenzeka ikhona into enjalo yini ikhona into enjalo baba ikhona into enjalo into ezenzakalayo usho ukuthi ngenze umuntu kube nebhodlela nje ligujele phambi komnyango nobaleni awuthi uhleli nje ekhaya kwakho ngabe indlu yakho ngabe ukuphi uhleli nje kanti kunento efakiwe emnyango ngaba ibhodlele ngaba uphondo kuya ngokuthi isakhiwo sani leso akade bezosifaka noma basifakile lapho so lento le bayifaka ngomoya bathumele impoko zizoyifaka noma umuntu nje into eyisiphephetho ayiphephetha ukuthi igcine yona iyohlala emnyango noma uyeza fika igubhele lapha kuyashiyana baba noma kuyashiyana kuvela ngendlela ezingefani noma ebantwini mina esengeke ngabasiza kuleyo nkinga bengithola ukuthi kwenzeke ngendlela ezingefani khona umuntu abakwazi ukuthi bayizele umuntu azofaka into phansi kukhona ukuthi athumele izilwane zakhe zizogubhela into zifake so kuyashiyana bayifaka endlelani impela kodwa ikhona lento egujelwayo bese yahlupha futhi impela i-destroy yonke into nje awuthi uyakha ikhaya wenzani ukhahleleke yonke into sekuphasa yona lento akazoyifaka la mangabe ibhodlela nje wayekade ethenga uzovala ibhodlela linemithi yakhe ethile lezo dabdab zakhe uzovala la ukhulumisile lento sezoyifaka la kuvaleke yonke into izinto ezenzakalayo futhi ikhona into engathiwa umamlambo nje wagujelwa lapha ebaleni kuyenzeka manje omunye umuntu olezedideka baba ngiyathanda lo mbuzo baba mayisathi kuyenzeka ube nonto okuthuma mlambo ngoba abanye bayadideka mawumhlolela mhlawumbe into oyibona ekuhloleni uthi hayibo lapha kwakho kwagijima umamlambo kunomamlambo lapho ufake athi angaze ngubone nasebusuku ngiyaphuma mina ebaleni angaze ngibone mamlambo mina kanti kukhulunywa ngomamlambo ngenxa yalo muthi okhandwe wavuswa wenziwa lo mamlambo kwafakwa la ebhodleleni laseligujelwe ekhaya usuyabusa ke lo mamlambo futhi kuyenzeka futhi kube uhambe kuvusa umoya womuntu emathuneni ubuye futhi ufake lapha bathathele ibhodlela bathathele izinhlabathi zamathuna nemithi yabo bayikhande lento bayivuse bazoyigubhela la iphile lento futhi manje la ekhaya kule kuthiwa nje kunesipokwe lesingakhipheki kanti phela inkingi yini manje ileli ibhodlela elifakwe lapha ebaleni uyavuka lo muntu ushuthi lento lesingasho ukuthi ngamba isiza kusenza ukuthi abantu abaningi uyahamba bemgeze bemeze yonke into kodwa mebuye la aphinde eqale phansi athi kade ngisukuma lento futhi kade bengihlolela abantu kodwa lo ngitshelwe ngento eyodwa kanti manje indlela yokuthi uyageza lapha mayibuye ethi uyafika la ebaleni iqala phansi inkinga lento igujelwe la ebaleni ushuthi asithi thina abantu abake bemlogezwa abake bembuka ukuthi la makhaya bokunani ikhishwe lento kakhulu baba impela abantu ake begxile kakhulu ekutheni umuntu abheke nokuthi kade ngigezwa kakhulukazi nje emntwini ngibhekisa kumuntu othi nje eyisengahambe kakhulu uma usuhambe kakhulu ubheka ukuthi ekhaya ngabe kume ngendlela efanele yini noma wena ushawa inkinga eyodwa lento yagujelwa nje phansi uyagijima uyogezwa uyabuya iqala phansi lento yakwembatha futhi ngoba umuntu ngenze kunebhizinisi njengamanje ama-customer kwasonje kodwa kovale kodwa ngci sekunebhodlela manje yena uyahamba naney'bunga oyisebenzi ayekuthi lapha thina sinisibunga lapho bazogcwala abantu alanga into 5,000 laphayana alanga into ka-10,000 ingasebenzi ngoba lenti labale igujelwe labale ley'taputapulezi ey'sebenza azisebenzi la impela baba izinto ezenzakalayo baningi asebeshayeke kanjalo omunye angazagcina esethi hayi lo muntu mina ngezwa kuthiwa unesibunge kulaba abanamabhizinisi ngezwa kuthiwa lo muntu unesibunge ngilanda isibunge ngabuya naso mina singisebenzelanga akabhekisise ukuthi ayikhona into eyenziwe ukuthi mayimthunaze ethe gijime landa lokho ethi ufuna kumsebenzela kube ukuthi ubanjwe ile nkinga yento egqitshwe lapha phansi bayayiqhiba izinto ngokwehlukana kwazo sihleze sikhipha impondo ebeyifakiwe sihlezi ngikhipha amabhodlela futhi okunye ngiyathanda abantu bacacisela ukuthi akubona bonke abazothi nje mabefika ngicela ungisize kunebhodlela elapha ekhaya no angilikhiphe lingabonwanga yimina
angilikhiphe ngabonanga yimina ngikhiphe into engisuwe mina ngiyibonile ngayihlola ngayibheka nami noma yena ngathi uyayixoxa kodwa ngifuna ukuqinisekisa ukuthi ngempela yini le khona lapha ngiye entweni engisuwe ngiyibonile ukuthi ikhona lento ini kanje akufani ukuthi kuvele kufike umuntu ethi nokhokho vula ngicela ungisize lapha kuthiwa kunebhodlela elagutshela angizukwazi ukulikhipha lizongehlula ngoba yinto engabonwanga yimfanele mina ngiyibone bese ngiya futhi ngimuhle ngoba ngifiki ngime ngedwa ngithi sengiyagubha la ngikhipha ukuthi kanti mhlawumbe kuzofakwa yimi ngiza naye efike lapha yangithi akugubhe yena ngepika agubhe 1 2 mase sosondela bese ngithi akabhekisise ngisebenzise nje izandla zami zimsulwa eyibona ngiyokhipha noma ke kuba kuningi okwenzakalayo okunye ngeke ngakwazi ukuchaza mhlambe public ziningi izinto ezenzakalayo uma khishwa izinto ezikanjena zinobungozi zinobungozi kakhulu kodwa ufithi wena dokotela abantu bangakwethemba ngoba siphile siyafika khona abantu bathi yedala ukuthi eze lapha fike simbona ibhodla liclean kodwa ukubelifike lapha kodwa umuntu uyibhodla liclean bangakwethemba ngiye ngithi baba mina bangethembe kakhulu ngoba mhlawumbe umbuzo njengalona baba ngiyathokoza kakhulu ngiye ngithi mangichaza ebantwini abaningi ngithi ibhodlela likwazi ukuphuma liclean kuthiwa kodwa kade lafakwa ethi umuntu kuneminyaka u5 ngihlupheka nginenkingi kodwa kuyaba makuthiwa ibhodlela elimhluphayo lozo likhipha ukhipha ibhodlela elisha kwenzeka kanjani kanjalo kufanele liphuma ibhodlela libona athi ibhodlela elidala futhi akuwena ufanele uligubhe wedwa uzobona ngani noma into efike nawe so bengangethemba mina ngoba mangikhipha into ngisuke naye umuntu elapha phambi kwami kugubha yena sengiqale ngamkhulekela ukuthi aqina akwazi ukugubha la sigubhe la sikhiphe naye lokho kwesinye isikhathi liphume seliphukile kwesinye isikhathi kuphume intambo ethile ikhombisa ukuthi idlekile icucekile indala kuyakhombisa ukuthi into endala phela le awukwazi ukhipha ibhodlela elisha kodwa kade umuntu ahlupheka mina bengangethemba baba siphile isikhathi samasalamusi dokotela sivume lokho abantu bashala ngamasalamusi ekhiphe nje iphele emzimbeni kodwa uma hawu nangaphuma iphele emzimbeni nangasekhiphe ibhodlela nje sephuma ibhodlela kimi emzimbeni manje lapha bazimukhipha ngobhodlela akusini isalamusi phela ngoba umzuzu hayi isalamusi siyabala vele noma engaliphatha ngibona ukuthi uyisalamusi lento yabona ayikho into enjalo ziyenzeka into ezinjalo leli gama elithi siphile esikhathini sanamhlanje baphelile abantu bakaNkuluNkulu beqolwa kuthiwa siyokhipha ibhodlela nje ngichazile nje ukuthi umunye akhiphe ibhodlela nje libona ukuthi liphume esitolo nje lisho cha isikhathini sanamhlanje impela siphila isikhathini sanamhlanje mina engakusho njengami nje ukhokho vula ngiyaqinisekisa ukuthi uma kunento okufanele mayikhishwe yimina ofanele ngiyibone ukuthi ngempela lento ikhona noma into engekho ingakho ngiye ngathi uma umuntu ezoqhamuka athi kunento ekuthiwa ilapha ekhaya ngicela uyongikhiphela ngiqala ngiyisheke ukuthi into ekhona noma into engekho uma ngiyishekile ngayibona ukuthi ikhona ngempela ngiyakwazi ukuhamba ngiyoyikhipha leyo nto leyo engisho ukuthi ke okunye lokho engiyiqinisekisa ngakho ukuthi ngempela abantu ngiyabalekelela ngoba ngiyabasiza kakhulu ngoba ngiyayibheka lo nto ukuthi into ekhona mayingekho futhi into engekho asivale kanje dokotela ayikho into babhemisa yona imbhemiso noma into eyiphuzayo bese bayada babona amabhodlela bathi awukhiphile kanti bese bewungela kusubabhemisa into ethile angiqalisi nokumnikeza nje iswasho lesethu umlotha angiqalisi nokumnika nje akaphuzi lutho nje akabhemi lutho mangithe nje angishayela ipiki ngiyamkhulekela ngiye ngachaza ukuthi ngiyamkhulekela nje ukuthi ngimkhulekela ukuthi uNkulunkulu akamnikeza amandla manje uyosebenza naye engabe bikho izinto ezimphazamisayo bese ngiya naye lapha sishaya ipiki naye siyabonga besibheka la udaba lwezinto ezigujela ebaleni ngenzeka ibhizinisi yakhe lihambe kahle umuzi uyawubona umndeni uhlukene phakathi uyacabanga sohambe kakhulu nilungiswa lize lapha kungenzeka ufuna kulashwa ikhaya ngenzeka ufuna kulashwa lesitangi lesizo uhlala kuso into zakho ukuthi udokotela ke la lento leyo amanzi amancane uyayithinta nje ayithi qede ubufakazi bube khona anibhekiswa lutho anishumisa lutho aniphuzi lutho nivele niyibone lento iyona nkosalamusi siyabonga kakhulu baba